Samla Stella Kongsni kala yo ban phong ya pan sngat kum kamis Meghalaya 2023 na pedeng ki khat prangut ki thei daj riam ki baya khun ha kani ka lempung ya kani ka lempung la panlong ka Meghalaya Tourism Youth Development Society ha usoso tham auditorium Shillong ha ka khandai tarik nai lur arja ar phaulai lingba ka jingkershan jungi kan hun ba pher ka Samla Stella kadang pule Bachelor of Science ha ka subject jingkhen ha St Mary's College Shillong ka shnong tanra jongka ka de na Pynursla tangba kala sa Shillong wat la kadang tebit baha ban keren war tiak kala job ru ya kana Miss Personality but Miss Catwalk ha ka jinga kop Miss Teen na ki khat prangut lara ka Samla lut ka Angelina Jackson ka ba khat prasnam ka Angelina ka pule ha St Mary's Higher Secondary School Shillong ka Miss Meghalaya ka Samla Stella Kongsni kalara Shilak kat ba ka Miss Teen ka Angelina kalara arphosan hajar ki weipat ki ba job ha ki we ki kadan jong ka Miss Meghalaya ka Samla Ibadan Bok Shisha Marwen kalara ya ka Miss Talented ka Deepa Gaim kum ka Miss Warrior Princess bat kalawa kini surong kum ka Miss Photogenic ka Samla Sunny Jai Karim kalara kum ka Miss Fusion Queen ka Samla Rida Maya kum ka Eco Queen bat ka Samla Remika Dakhar kum ka Miss Congeniality ha ka Miss Teen ka Samla Jedina Dakhar kalara ya ka nam Miss Catwalk kat ba ka Samla Palei M Kain kalara ya ka nam Miss Talented ka Samla Gracie Nandi kalara ya ka nam Miss Personality kat ba ka Samla Denise Kharkongor kum ka Miss Photogenic kini ki ba job ha ka Miss Meghalaya 2023 but Miss Teen 2023 kin mi khmat ya ka jala sha ka beauty pageants ha North East bat kari. Congratulations for participation here. Thank you. Goes to contestant number 10, Miss Stella Kongsni. The subtitle winner of Miss Personality and Miss Catwalk is none other than Stella. Thank you, Mamila Sara. Thank you so much. Marwan, to kindly do the honors. Thank you so much, Marwan. Thank you so much. And a big congratulations. 5,000 goes to second runners up. Congratulations. Thank you, membership. Thank you. Miss Meghalaya 2023 goes to contestant number... Louder. Contestant number 13, Miss Larusika. Miss Lamida. So proud. Ladies and gentlemen, it gives me an immense joy to announce the winner of Miss Meghalaya 2023, and she is Stella! Contestant number 10, Miss Stella Kongsni. Stella, new Miss Meghalaya 2023!
yang hang teh apa bangi datang lain word shaban khat ya nong job jong Miss Meghalaya shulong bet dan bak bende manga nang tu masun khat yang ngala shipment pelat nomor ba I Irene itu ba de Miss Meghalaya macam Islam itu ide I perlok jangan ada dang kena and itu ila don kat bibat ngala la support be yang ana do ba sang te long masun sha khat keten jangan ngasuk komen be ngasuk lek du be Irene te ngasuk komen kena menta so hun hadu ba ngam pala ban shimnya ka tu sim boleh sipun I think Miss Shillong katu kali ka pageant ka banikong do jonga te hatu ka por ngayo Miss Shillong first round exam te hatu ka por nga ong nganlek saka e menta te ong tu antara po Miss Meghalaya te ong tu nga wan te nga te ngalong ba ibrio badi ngadi ban shania ba haladi shania ba hoblay te papa nga wan hangi do nga ya bi kumta ya da jing shania ba boleh sipun te ngalong leran bit kumtu tangba hadin nang tu talaya kumtu la smotko ya ladi who I am what she ong te ngalayo ban ngala long confident ngala nang banya ya po stage kem jing leran ngala la ban pe ya kibrio particularly question ro ngasulong bet ngajuba pe kumtu so nakadaw menta te ngaso ko mangala long more confident hadin jong kani nomor bangalayo kani ka responsibility banga jong Miss Meghalaya te ketika responsibility jonga bangan wan raburam ya ka Meghalaya jong ni tangan ngan ai kat bangala ban job ya ka Meghalaya po Miss Northeast nga de Stella Rika Kongsi nga puli menta ngalet bachelor's ngalet BSc hapo St Mary's College nga shim ka maths honors dia image nga image nga ide na Pynursla ipa janga pa ide na padu na pa wajan tia nga de la kha bala image hapo shilong tamba ngas ngobai kumbangar nga de nong Pynursla nga de nong padu ben nga ding Stella Rika Kongsi nga hanti adang kuliah nga naka PSC po St Mary's College dang da maths honors nga and dia ingimi mga sikot ngami ngimay mga de na Pynursla and ipa nga pat de na padu nga kemen ba ambalayo an ranam naka konsmi yo naka Pynursla naka padu de embok yo nang la nga yon ranam naka state mayiro